Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah KTM Duke 690R Evo. So, datang dengan Akrapovic, datang dengan krem-krem semua alloy punya. So, tahun 2018, register 2018, harga jualan 19,800 setiap potong nama, minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. So, jom kita tengok first. Windshield dah tambah. Honda lama dah tambah windshield ni. Kalau korang tak suka boleh buang lah. Alright, lepas tu Brembo punya atas punya pump, RCB punya handle grip, balancer, RCB punya side mirror, CNC. Lepas tu korang tengok, kalau yang Evo R punya, dia racing spec tau. So dia punya, ini semua crank semua pakai alloy punya, warna orange. Okay, so WP punya USD fork, kiri kanan. So single disc depan. So tayar depan pakai 120/70/17, pakai Pirelli GT punya tayar. So masih ada 80% lagi. Alright, ada radiator guard, crash bar dah ada, KTM original punya crash bar, full rest. Okay, full rest. Kemudian single cylinder, pakai Acra original punya exhaust. So tayar belakang pula, tayar belakang pun sama, pakai Pirelli GT juga tayar belakang. Lepas tu tayar belakang pakai size tayar belakang size 180 55/17. Alright, so ekor dia dah buang lah. Dia pakai ekor kecil. Okay, LED punya tail lamp. So ada bobin. Semua dah ada lah. Ini tank cap pun dah crack action punya tank cap. So dah ada handlebar, protector punya handlebar. Protector punya handlebar. Mileage 58,000. Mileage 59,000, sorry. Alright, so last kita check sound. Ini dia bukan Duke yang biasa, dia ada dua jenis, Duke biasa ataupun Duke 690R. Ini yang R model punya, R tu racing spec punya. Kita tengok sound dia pun best. Okay, motor memang power. Memang boleh wheelie punya. So tahun 2018, Duke 690R, harga 19,800 setiap potong nama, minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. So see you guys next video, bye.